бо камол эҳтиром салом арз мекунем ба шумо дӯстони азиз. Бозам пешниҳод мегардад барномаи меҳмони шаҳрнавоз аз телевизиони бисёр ҳам дӯстдоштанӣ, телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз. Мақсади мо ҳамин гуна аст ки тавонем то бо барномаи худ хотири шуморо шод гардонем. барои ҳамин ҳар барнома мо ҳар ҳунарманд ва ё сарояндаҳоро даъват мекунем ки як рӯйхати хӯрокро барои шумо омода мекунад ки ман фикр мекунам шояд бисёриҳо маротибаи аввал ин намуди хӯрокро омода мекунанд ва дар баробари ин мо кӯшиш мекунем бо суҳбати ҷолиб, суруду мусиқӣ албатта хотири шуморо шод гардонем. дӯстони азиз, дар барномаи навбатии мо меҳмонеро даъват кардаем ки ман фикр мекунам шояд барои баъзе аз шумо он ношинос намояд. Ман фикр мекунам на ҳар кас онро мешиносад ва шояд барномаи имрӯзаи мо ҷиддитар аз он барномае мешавад ки мо ҳафтаи қаблӣ барои шумо пешниҳод намудем. Марамад. мебахшӣ додар чашмота тарафи ширинӣ гир. ана беҳтарин. Марамад. шумо гап намезанед ки ина дуруст қабидан дар кор. аллакай шумо дарк кардед сухун атрофи ки меравад ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки чун меҳмони мо бисёр ҷиддӣ аст, барномаи мо имрӯзаи мо ҷиддитар аз он мешавад ки мо барномаи қаблӣ гузаштем ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки саволҳои пешниҳод кунем ки дар он ҳазлу шӯхӣ набошад. ҳамин гуна ба фикрам. мо шуморо аввалан хушомадед мегӯем саломат бошед ва ин нашри барномаи мо бозам ҷолибтар мегардад. ман фикр мекунам аллакай барномаи мо ҷиддӣ шурӯъ шуд. манам дар оғоз зиёд мехоҳам як соли ҷиддӣ диҳам. бо ҳамроҳи худ як чамодон овардед ва нагузоштед ки ман бинам дар дохили он чӣ бошад агар махфӣ набошад. аслан вақти савол ҷиддӣ шуд ҷавобам ҷиддӣ мешавад. бародари азиз, ман бисёр хоҳиш мекунам ки аз шумо ки дар ҳамун автомашине ки шумо бор надоред дар бензинхарӣ ҳава чӣ кор доред? ё фақат дар рафти намоиш ҳамроҳи мухлисои ин барнома тамошобино якҷоя мебинем ки дар ин чамадони ман чӣ аст. барои он ки ҳар як ҳунарманд навобаста ӯ чӣ кора аст, яъне усто аст, дуруст, ошпаз аст, муҳандис аст, яъне як сирри худро дорад ва барои ҳаминам кораш пеш меравад ва беҳтар мешавад ва бояд аз дигарҳо фарқ кунад. ҳамин хел нест? яъне ошпазҳо хеле зиёд ҳастанд. ошпаз фалониро биёред, фалония биёред, нонпаз фалония биёред. додар азиз нарасед чамадон. акнун ман ҳаминҷо ман фикр мекунам каме бароба ҷиддӣ шуд, дили шумо аллакай беқарор шуд, мекафад. Анакнун баъди хеле саволо мекафад. як таманниёти неки шумо дар оғози барнома ба бинандаҳои азизи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз. саломат бошед. аз оне ки барномаи ки пешкаши тамошобинони телевизиони Шаҳрнавоз мешавад ва ба як меҳру муҳаббат тамошо мекунад. имрӯз пиру ҷавон барои онҳо сарбаландӣ, хонаи обод, бахту саодат ва шукронаи ҳамаи он чизе ки имрӯз мо азизон миллати тоҷик дорем, истиқлолият ва аз ҳама қимат саломатӣ ва хандаро таманно дорам. чунки мегӯям ханда ҳам доруст, инсонро табобат мекунад. беҳтарин. акнун шумо аллакай маълумот доред ки барномаи мо ин албатта омода кардан як намуди хӯрок аст ва имрӯз мо барои бинанда чӣ омода мекунем? барои ман бисёр аҷиб аст. дар воқеъ дӯстони азиз, то кунун ҷамшеди ҳалим он чизе ки омода мекунад барои мо нагуфтааст. рӯйхати он маҳсулоте ки лозим шуд барои хӯрок мо пешниҳод кардаем, аммо мо намедонем ки дар натиҷа он чӣ ҳосил мешавад. ба рости вақти занг зада даъват кардан тамошобинои азиз мара ба барнома. савол якта, шумо чӣ хӯрок омода мекунед? шумо ба хӯрок чӣ омода мекардаги ман бор дигар мегӯм монанди ҳамин ҷомадонам кори шумо набошад. имрӯз ҳама чӣ махфӣ меистад ба фикрам. вақте ки хӯрок омода шуд ҳам бинандаҳои азиз ҳам мову шумо номи хӯрокро якҷоӣ мегузоред. беҳтарин мешавад. имрӯз оғози барнома ҳама чӣ махфӣ рафта истодааст ва умед барои мемандем ки барномаи мо ҷолиб мегардад. дӯстони азиз, моро ҳамроҳ бошед. ман фикр мекунам барномаи имрӯза бисёр ҷолиб мешавад. мо даъват мекунем шуморо ба ошхона барои омода кардани хӯрок. бале.
Марамад. аввал барои ки аз шумо динам туризм ҷомадонамро мегирам. Шумо аз ин тараф. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколадье, лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. бори дигар шом бахайр дӯстони азиз. ва чуне ки шумо дида истодаед, меҳмони барномаи мо интихоб шудаанд ҳаҷвинигори маъруф ва бисёр ҳам шинохта ҷамшеди ҳалим. шурӯъ мекунем омода кардани хӯрокро. 1 2 3. хоб ҳозир ма бародар азиз, он чизе ки барои шумо гуфтам. Картошка лозима барои хӯроки имрӯзаи мо. пиёз. хоб, картошка, пиёз. картошка, пиёз. мана картошка. мо аллакай омода кардаем. кани хоб камакак, яъне ҳамагӣ то 100 грамм равғани гӯспанд думба ва 200 грамм гӯшти гӯспанд. хоб пиёз ҳаст инҷо. хоб инҷо боз кабутӣ. кабудӣ, бале. кабутӣ омода кардаем аллакай. кабутӣ кани. марамад кабудӣ. хоб тухм 5 дона тухм. бояд ҳатман 5 дона бошад, я мабуда 4 дона 6 дона бошад. Не, ман аку шумораи яъне шахсиятҳое ки истеъмол мекунанд. Истеъмол мекунанд. бале ба иштиҳо. ин танҳо барои ман 5 дона. шумо да ин дахл надорад. мурчу қаламфуру зираву намак ин ҳаст, булғорӣ, чеснок ва занҷабили тез. раҳмат шумо да. хоб инҷа мегузорем. ана бародар азиз, бо вақти саросима шудам, рости гап чизое ки пинҳонӣ яъне аз они ман буд, ман барои шумо нагуфтам ва ҳамун сире ки барои шумо гуфтам ман мекушем ҳамун сире ки дар оғоз мо яъне ҳар гап задем. на як саволи хуб додед ҳамунҷо. ҳар як ман гуфтам вақти ба шикор мера, шикорчӣ бояд чӣ гирад? Яроқ. Дуруст? Бале, бале. Яъне ошпаз. ва инҷо фақат шумо натарсед. ана он чизе ки масалан тамоми миллати тоҷик дӯст медорад ва беҳтарин хӯрок аз ҳамин маҳсулот тайёр мекунад дар ҳар ҳолат, ҳам субҳда, ҳам нисфирӯзӣ. фақат ҳайрон нашавед шуд. хоб инҷо боз як таваи зарф банва дар кор. як зарф гиред мешавад. ин чи аст? шумо бинед мана. пиёз аст. пиёз? пиёз ва чӣ хел пиёз? пиёзи сурха? пиёзи сурх, раҳмат. аслан дар тамоми хӯрокҳои яъне тоҷикона пиёзи сурхро бисёртар истифода мебаранд. бале, ҳозир аҷиби дигар ҳамин. хоб як таи дигар зарф лозим аст. ҳайрон нашавед фақат. ман аллакай ҳайрон шудам ино барои чӣ бошад? шумо аллакай маҳсулоти хӯрока дорем. Не ки ва шумо ябор ҳис кидед чӣ хел вай бор омад. яъне бӯи хушбӯӣ. бале, бале. ин яъне сирпиёз. чеснок мегӯянд забони русида. вақте ки ҳамин нимдумбул аст мо ино гирифта яъне вай мекунем. намак да тар мекунем ва ин омода мешавад. хоб асосаш имрӯз ҷамшед алим бо худ овардааст бинанда нақстар бинад. бале, ман инҷо ҳозир шумо хоҳиш мекунам ина дошта истед. инаш бо барои тамошои бибинем мо аҷоибтар мешавад ки ин чӣ бошад. нони хушк, ба фикрам. бале, нони хушк. бачи зирак, нони хушк. инҷа камтар нони тунук яъне чапоти аст ва нони фақат бинеда орди дуюм яъне инҷо. орди гандумӣ. орди гандумӣ. аз шумо бошед ширини қади қариб иштиҳои мо вайрон карда намедиҳед. хоб ана боқӣ ҷо чизҳои пинҳонӣ бо ҳаст. ина бартар истода мебарем ба ман. яъне картошка аввал барои омода кардан, тоза кардан картошка. лекин мо нагуфтем ино барои чӣ лозим мешавад? ин намегӯем. ин то охир ба фикрам чӣ махфӣ мемонад. он чизе ки дар амал аст беҳтар аз яъне хондан мешавад ва тамоми таҷриба вақте ки инсоният мехонад, меомӯзад, илм аз худ мекунад, вақте таҷриба мегирад
даҳо баробар яъне мустаҳкам мешавад. ҳозир хушбахтона шумо хе барнома пешниҳод карда истодед. Ин аллакай таҷрибаи рӯзгор аст ки ҳар як фард мебинад ва ин хӯроке ки имрӯз ман омода мекунам хушбахтона бо аз ҳамин ҷо метавонем ки мо 20% маҳсулот истифода набарем ва ҳамин хӯрок бо мешавад. Метавонем ки мавсимӣ бор илова кунем. Яъне мешавад ки тамоман гӯшт лозим намешавад. Мешавад ки шароите набошад тухм дар кор нест. Мешавад ки ва ғайра ва ғайра. Дар рафти намоиш яке бор ҳама чеф фаҳмида. мо шурӯъ мекунем хӯрокпазиро. Бале, хуб аз чӣ оғоз мекунем хӯроки имрӯзаи мо? Аз хурди овардаи шумо барои чӣ аст? Ананаҳои миллиро пеш гирифтан хушбахтона имрӯз дар ҳар як маърака, ҳар як масалан тӯйхона, ҳар як ҷое ки масалан ошпазӣ аст ё сабзӣ, хӯрок ва ғайраҳо мебинем ки кордҳои миллӣ аст. Ман бахусус барои барнома дар корди миллӣ овардам ки яъне аз шаҳри Истаравшан инро туҳфа кардаган. Инро ҳозир дар рафти масалан намоиш мебинем ки ман инро дар ҷое истифода мебарам. Ва шумо бисёр бачи зирак доим пешакӣ мехоҳед ҳама чиро донед як ҷое мефаҳмем. Шурӯъ мекунем аз тоза кардани картошка. шумо кӯмак мекунам. Хоб беҳтарин мешавад. Ҷавонои ҳозира фақат тез кадом як хӯрока метавонанд. Картошка бирён, картошка бирён. Шумо бояд аз ман пештар тоза кунед. Бале, ман фикрам нест одаме ки аз рӯи картошка бирён набаромада бошад. Бале. Чун мо ҳамаи мо донишҷӯро гузаштаем. Дар донишҷӯ бештар Не, медонед дар кадом ҳолат ҳама тез картошка тоза мекард. Дар ҳолати тоб омадани ролтон. Нема аллакай омода мана картошкаи ман тайёр аст мана. Хоб мана дигараша бо тоза мекунем. Хӯрок тайёр кунӣ боз ба худ ман як чиро намоиши гузаштада аз шумо шунидам. Як сухани вай гуфтед. Чӣ мегӯям бисёр аз сухани ҷолиб гуфтед. Яъне ҳамон қадар чӣ гуфтед хӯрок агар бо меҳру муҳаббат хӯрок бо лаззат мегардад агар он бо муҳаббат омода карда шавад. Хӯрок бо лаззат мегардад ки дар ҳолате ки бо муҳаббат омода карда шавад. Мо картошкаҳоро оное ки камтар калонтар аст ба ду қисм яъне бурида мекунем ва инҷо як кори дига аст. Ҳар як инро ба воситаи масалан мана корча кавакак суроғ мекунем. Суроғи мана пурра неу яъне мо вақте ки инро ба об ҳозир меҷӯшонем обам намак мекунам чунки дохили ҳамин картошка намак кашида шавад фаҳмиде намакро ба худ кашад дидида вақте суроғ мекунам хоб ана баъди шуштан ман инро дар зарф яъне меҷӯшонам ин буд яъне картошкаи мо тайёр ман вақт намегирам шумо мешӯеда бале хоб инҷо қисми мо аввал биё каме суҳбат кунем дар бораи соли 2021 хоб барои шумо чӣ гуна сол буд баъдан мо таваҷҷӯҳ мекунем боз ба хӯрок ман зиёд мехоҳам донам ки соли 2021 гуман барои ҷамшед алим чӣ гуна сол буд ҳар як сол ба худ як бурду бохте дорад бале зиндагии маҷмуаю бешу камис ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест ва зиндагии пайраҳаи касбгузар ҳам инро меҷӯшонем баробари картошка яъне мо ҳозир ина ҷо мекунем зарфда ман инҷа ман барои шумо кӯмак мекунам шумо вай кунед омода кунед об мегирем хоб ва ба ҳамин хотир ин сол соли таърихӣ буд яъне 30-солагии истиқлолият мо ҷашн гирифтем хушбахтона ва дар ҳама соҳаҳои ҷумҳурӣ як хушбахтии миллати тоҷик буд баробари ҳамин мо аҳли оила хушбахтӣ кардем шумо бахшиши оситатар ки ҳозир чуҷо аз уҷа набуроянд ин шикасет кор намебиёд дидеда тамошобин ба вақти хӯроки агар каме яъне вай омад коста омад шумо аллакай дидед ки ин бародари мо кори ман нест мо дар ин гуна жанрҳо маротибаи аввал ҳастем ман фикр мекунам баъд аз як сол пас мо аз рӯи ҳама намуди хӯрокҳо мебароем ҳамаша меомӯзед дига мо дар кор нестем барои кӯмак кардан ба шумо чун агар барномаи гузашта шумо тамошо карда бошед чӣ гуна метавонед тамошо кунед ман қариб ки ба хуҷаста кӯмак накардам ба он хотир ки маротибаи аввал аст ва худи ин барнома аз оғози барнома аллакай ман барои шумо кӯмак кардам хай медонед чӣ хосияти хуб дорад кӯмак кунӣ вақти хӯрданда ку ба ҳазуртар бо иштиётар наметавонад ки вақти тухма монда як қисса ба хотир расед ки вақте ки мурғ тух кардааст додувоя гирифтааст баъд хурӯз омадааст гуфтааст чӣ гап додувои бас гуфтай нигоҳ гуфтай бача кардум бе дасту по
و یکی از محصولاتایی که امروز در جمهوری ما خوشبختانه پیشرفته است اصلا در همین 30 سال روزی در این سال شما پرسه سال 21 این یعنی استحصال تخم است در جمهوری. خب اینا تخم موندیم. خب انا کنون خواهش میکنم اینا شش تا دادیدم همینم جو کنیم اینم جو میکنیم. بله آبی گرم میگذاریم ها آبی گرم نه به هر حال سنجیدن در کار تخم او حالا در پرفتید کارچکه در مبادو بو بسیار وای نمونه. خب بازی من با تخته لازم تخته مرامت خب یک من خیر و کدو انا کو کورچه گفته گجو در کار میشد برای خیر کدو همین کورچه میشد برادر این کدوی تاجیکی ده کورچه تاجیکی لازم. بله یک کس مهمونی میبیاد یک جا کدو دیدم لطیفه با خاطر رسید از همون در من هم بریدن هم گفتن گیرم نمیخواد میشه ما کور کرده گفتیم بهتر میشه لطیفه ده نمیشه مرامت مهمون اومدن میگیره نزدیک میبیاد خدا یک خونه ده در میکوبد که صاحب خونه هم وقت مانتو داشت داره مانتو با کدو با کدو با گوشت یعنی گوشت کمتر بوده است یک 10 تا مانتوی گوشتی کرده است و باقی مونده کدو. وقتی میبینه که مهمون اومد میبینه مهمون میشینه بعد شوهرش از دعوت میکنه میگه مردک جون براستی مانتو کرده استادم یک 10 تاش گوشت قطعی باقی موندهش کدو. وقتی که من آوردم گفته کدو علف وقتی که من آوردم مانتو که موندم همون گوشتش طرف شما میمونم. فهمیدید همین شما چقدر گفته همین کدو علف بخوریت تعریف کنید که مهمون همون مانتوی کدو قطعی علف را گوشت کشه خودت آخری وقتی آماده میشد مانتو میبره در پیش مهمون میمونه صاحب خانه سر میکنه ای مهمون خوش آمدید نوری دیده تاجی سر منم مانتو خیلی که گوشت اصلا عمری آدم کوتاه میکنه گفته کوتاه لیکن کدو گفته من علفهای بهاری علف خودش خاصیت خوب دارد کدو هم بسیار واسه عمری آدم دراز میکنه معده انا وای میشد فایده دارد همین خلاص خونه تازه میکنه تعریف کردن میگیره که میمون خودش میمونی با عقل بده قرش میکنه خیلی میگیره ترلکی همون طرف مانتو گوشت طرف خودش هم خیلی تومتر گفته گوش کنی صاحب خونه میبخشی همین گو هم علف خورده مردگی برای اویلا برای خانواده جمشید خوراک مدام میکنن از همین تیاریو خودت نفهمیدی در خونه که کلونه حتی چرا قطعی آوردم حتی من پیش از همون نمایش اومدم گفتم که حاضرم هم که یکی درباره همین اویلا و خوراک تیار کردن پرسنده فهمیدی بله من گفتم از همین نگاه کنید از رفتی کور علاقه میفهمی که در خونه براستی من اصلا یک عادت خوراک تیار کنی دارم وقتی که مثلا میبیای حالتی که زود باید خوراک تیار شود کو ما بسیار جوانای ما را میبخشن هم گل دخترای زیبا هم جوانای ما امروز بسیار چی میگن با کار و با خوراک پزی همین چیزا مایل ندارن پیش مادرای ما ببینید اگر مهمون در میکفت تو مهمون جوش میگیری خوراک تیار میشد و این بسیار آسان است براستی فقط خواهش در کار آب میمونه میجوشد خب برای که زودتر تیار شد من اینو کمی خورد من خیلی تقسیم کنم با 4 قسم همون من خیلی 4 قسم و حاضر آب یعنی در خونه بسیار خوراک مدام میکنید هر جا که مردی بزرگ است گرفتاری کار است هر کجا مردی بزرگ است گرفتاری کار است شما بسیار بعد سوالای نتید که با طبی من بولیده میشد خوراک هم میفهمید همش خیلی میشد خب مرحمت اینا رو گیریم اینا هم در آبی بله گرم و ها یا بله بهتری میشه حاضر یک ظرف اینا رو میبینیم اگر مفکرم تخم آماده شد بله ولی ما میتونیم که در جای تخم کدو را میمونیم یک تو کدو را جابجا کردنی انا ذکر جو هر چقدر لطیفه زیاد کنیم اونقدر بهتر میشود چون ما حجمگار دعوت کردیم یک لطیفه بسیار هم زیبا پیشنهاد کنیم یک برادر رفیقش میگوید که گوش کن من آش میپزم خب همین ملتی ما خواهید نخواهید تمامش دوست میدارد همین آشا درست آب خنک ده زده دینا آب خنک ده این آب خنک ده وای کردن در کار برای که تماشابین داند شما تماشایی میتونید لطیفه رو پیشنهاد کنید بله مرحمت اینم از شما خب تخم از من دوام لطیفه خب یک شوهر یک رفیق یک دوستش میگه که من پگو آش برای تو آماده میکنم وقتی ملت ما در حق خوراکی یعنی آش رو دوست میدارد خود کلان فرق ندارد و بیچاره میرود تو پگاه نصفی روزی دیگه یگون چی نمیخورد یعنی آش میخورم گفت فهمیدید و آدم گرسنه چخیل پگاه آش همین میبیاید آش آماده بینده میمونن کلی میمون
hani marhamat میگه بسم الله الرحمن الرحیم همین یکم تیکره میگیره تیلا میکنه که قرپاس بشه یعنی سنگ زیر دندون میدونی چه دار بله صاحب خونه حتی صدای سنگ میفهمد با خاموشی خودش بعد مهمون بیچاره ناهنجار نشه صاحب خونه گفت آش آماده کرده یا علاج کرده سنگ انیمه میکند با خودش آماده میکند آدم گرسنه دویم تیکه بسم الله الرحمن الرحیم میگیره همین با تیلا میکنه که قرپاس بشه این دفعه سنگ چلکی کلانتر میرفت دیگه مهمون همین درست دیگه آوازش به جو میشه صاحب خونه میبینه که مهمون آوازش به جو دلتی میکنه میگه مهمون ببخشیده بخشیش به چی با فکر گفته همین اوشیمو یا تا نیم تا سنگ داره چی همین مهمون خودش زدگی جونش در اومده گفته یوش شما یا تا نیم تا سنگ یوش شما گفته با فکرم یا تا نیم تا برنج داره انا این خوراکی ما یا تنیم تا تخم دارد حالتی مثلا تخم گفتیم اوزی اگر بینیم که اوزی اگر وقتی برادر خیلی مرحمت اگر تونید بسیار خوب میشود برای که انا ها با کورچه اینجا لازم میشود اینجا بو من دیدم چه استوای ماهر داریم که حتی با تمام حالت شما هم خیلی پس بکید تخم بهترین هر کس با طرز خودش بله من بینندگان عزیز با هسته طرزی که مثلا وقتی تخم بسیار باشد از این طرف یک تا نگاه کنید پوست میکنیم از این طرف یک تا برای دیگه تشکی دیگه پوست میکنیم برای نه نگاه کنید بول دیدی در واقع این شهادت از اون میدهد که باز شهادت از اون میدهد که بونرگه که در خانه خوراک تیار میکند این طرزی که در واقع شما تخم از پوستش آنچنان جدا کردید که در واقع شما آشپزی ماهر بودن نه خود اثبات کردید هانم خیلی دیدی هر حالت زندگی مثلا روای میکنه خنده نه که همین در رفت یازی پوست کردن یعنی تخم جدا کردن از پچاق شما یک گفت گفتید شما گفتید بسیار آشپزی ماهره بعد این سوال شما من یک بار دیگه همین چمدون رو میکشم فقط شما طرف دیگه کنید التماس من هم خیلی میگذارم برای که من این من نگیرم شما هم توقی را دیدید بله یعنی این توقی سرپوشی رمز و من بسیار آشپزی ماهرم در دهاتو وقتی معرکه های میشن آشپزی میشد مرا دعوت میکنن باور نداره یار یارانه ای گلک و جوانه یار یارانه دستش دست گلکی یار یارانه راستیگه بکا من 11 سال شد آشپزم تمام خوراکم میپزم همین مرا اساسی آشپزی شغل شدمه میگن شکران دیگه خونی مردم اکا خروپان لبا تez خوراک تیار کنه جلا قریب اومده اکا مردم نگاه دارن تez ماله اکا لبا یک چی التماس کنم ببخشه همین ایس هر باز ده همین پیش دیگه الو همین قدر باکر هواگرم یا تربوز بیاورده همینجا کمک همین حلقه تر میکرده ببخشه تربوز هست میبیورا رحمت منادور صاحب خونه جبه تیجا تربوز کلام گرفته هیچ آشپز برای فهمیدم خواست تشکیل میکنم واسه میبیرم حاضر گفته زکستانه میبیورا ملدش کلان؟ آنه کلان تربوزی که تگیره آوردم این چیه؟ تربوز؟ برای خشوی خودت کلام کنونشو برای این بیچاران بینه تربوزه که همین می من خودم حاضر تربوزه میبیورم من آشپد من اگه تربوز
Asta. Ama ham khavazi ashamero. برای تربوز رحمت کی تمام Man ve baroy to kahdon rafto vardum. ay kahdon Ha. رحمت کی کلام خدمت میکنم اکی کلام میگه همت بلند دار که مردان همت بلند با جای رسیدن لنگر با خفنه کنی خیلی تربیز شوار رحمت Oşa. حال خوش نبود Oşa. من خوراک میکشم شورای میمونه جو بجو کنی Şöyle olsun. مایلا آشپز تیاره نگیرم لبا اینه تیار کرده برداشته آشپز کجا میمون نوشتگی اینه تیاری آ سوختگی؟ لبا. آ تربز نخوردی؟ ما یک گفتگو میانم لو شما همه انا اکی کلون فهمونه که ما یا آدم سیر بودک ممکنه که ما همین تربوزه برای قطعی کودک ما خانه داخل میانگم ای برای خونه تون او شوا گیره برای میبخشه گیره مایلش Hey opa. لبا Rahman celle rahman. Kola şey rak hizmet kedi. سلام علیکم ما هم در توی صرف Ben hadi olsun. همه Rahman در celle. خوراک همه در رسید آخر Rahman celle. کلام جان کلام O var. این حقی اکره آشپز رحمت اکره آشپز رحمت شما رنگ بلو رحمت گیره او شوا گیره نه نشد خدا بره Tarbuza esnaf oldu. Tarbuza gire. این یاد دقیقه دقیقه پیدا تربوزه گیرم Gire. باشه بخشید Oşa. ای رحمت Rahmat Çok hizmet kedi. خدا با ای توی تر با اومده در توی شما نه نشد هر این خرسندی این خرسند اکای آشپز تو که دیگه شما را تکلیف میکنی Ay eşika peçleri. Nimi mehmon da kartoşkayı kholi rasida in gushto dayıca chiko mikna. Ay gijo gireft. کما پرسا تربوزه ایجا گرفتم Ay gijo girefti. Ay kardon. Hayda kardo buday bala tu gushta gijo girefta. تربوز در کجا بوده؟ Da kardo khay bachi. او وقتی که همه گاوی شما کردان در آمده همین تربوز شما گاوتونه خورده چخیر خواهی؟ بهتری هم گوشت های تلفنی بستو؟ خب بهتری میشه گوشت های تلفنی هر چیزی که نامش گرفتی و برای من لازم است خب انا حالت دیگر یعنی برای آماده کردنی مثلا گوشت یعنی اول روغن در اینجا بریده می شود اما برای چی نگفتید مثلا که کادو لازم است کادو رو همراه خود آورده اید برای که این محصولاتی که در خانه‌دان مثلا ما آماده کردم یعنی من در خانه کادو همه وقت تابستان بودرینگ پمیدور بویمجان یعنی محصولات خانگی همه چی آماده می‌سازم لوبیا و با خوجگی دهقانی هست بله بهترین از نظر حولگی بهترین خب انا درباره مثلا شخصیتایی که مثلا فشار دارن استفاده نمیبرن یا که شرایط ندارن اون من لازم نیست این گوشت من با در آخر میفهمونم گوشت گوسفند یا دنبه لازم نیست کمی من این حاضر برای طعمش بولیده شدن من شما را گفتم که گوشت بیارید همین میتونیم تنها با بله روغن فقط مثلا پخته یا که روغن رستنی و تنها با کارتوشک تخم یا که اینجا یک خوشبختی دیگر که مثلا امروز ما فابریک‌های مرغ پروری خیلی زود داریم با گوشت مرغ بله یعنی با طبعی که میخواد و عصبی که امروز این گوشت از حساب شما بود اینا برای چی لازم است اینا رو اون چیزایی که انتخاب کرده بسیار خنده‌آور است مثلا همینش اکنون گوش کنید نه من درباره آش خوردن و مهمون گفتم که اینا من میگیرم یک شعر به خاطر رسیده یک آدم یک جا مهمونی میرود این اصلا برنامه‌ای که خورد و خوراک است برای همین مثلا در اینجا بیشتر با لطیفه‌ای نه همین ولکه یک همین قشق گرفتگی شما همون اومده مهمون ها حلقه میشوند بله بله یعنی صاحب خانه دو نوع مهمون رو دوست نمی‌دارد میگه
میدونی کدام ها کدام؟ یکم مهمونی که دست خالی میبیاد دوی مهمونی که دو شب یا شب زیاد میستن درست بله، بله. برای همین من برنامه را که تمام کردم میرم میرم، شما وای نشوید تشویش نباشید یک مهمون خواتیر نشوید. خواتیر نشوید یک مهمون یک رفیقش کوفتنی میراد خلاص یک ناحیه دوردست یک دهه وقتی که میومد میدرد مهمون خونه جای مثلا خوشبود هوا چه کوهستان همین دیگه بالشتا بلند کرپچا غوث همین که یانباش میکند دیگه دو سه روز نمیجمعه ایس دیگه همین بوال که خورد و خوراک درنگ برنگ خولش در رفته اومد شده در بعد صاحب خانه هم میزنه در بعد صاحب خانه زنم یک مهمون میگرده همین خیلی نگاه میکنه که در بالای در مهمون خونه همین مصرهای شعر نوشتگی دوری بعد دیگه مهمون اكو چه بسیار دم گرفتگی دلنیاش میسوزه در دور دیگه نمیبینه هم خیلی نگاه میکنه اون طرف هم بالای در مهمون خونه سنی صاحب خانه میگه برادر هم بالای در مهمون خونه چی نوشتگی و بالای همون درد نوشته شده بود است که شد منور از قدم دوستان کاشانم خانه فانوس است و مهمان شم و من پروانه صاحب خونه که همین جونش همین آمدگی و بیرون که زوق بسیار مهمان دیگه نمیجمعن با شعر میمونه و میگره طرف مهمان میگه همون شعر بالای در میگه او تا دو بالای در نوشته شده است که شد خونی جگر از قدم مهمان صاحب خونم خانه آغل است و مهمان گو من کولم و امروز بسیار صحنه‌های ما هم اهمیت دید برای اومدن مهمان و در وقتش نمیاد یک خوشبختی دیگه شدگی امروز چون کسی گوجه را در زنگ میزنه الو شما در خانه‌تون ما اومده شدیم و تیز اومده میشود فهمیدید اینم خیلی یک پیشروی و ریسک میمون همیشه پیش خودش هست این برای خفاف شدن در کره خب انا من میخوام درباره چی حرف زنیم خب من هیچ از خاطر ببخشید شما این طرف دارید من برای کورچه قطعی کمتر خودم اداره کردن نمیتونم من هیچ از خاطرم نمیرود خیلی خورد بودیم خب وقتی که لحظه های گوارا آغاز میشد طریق تلویزیون حتی موسیقی اون وقتی پخش میگردید صدای دایره بله موسیقی که اون دارد در کجا اگر کدام نفری که این موسیقی رو میشنوید در دهات کار کرده است در کدام کوری اور است می اومد و حتما تماشا میکرد تا آخر این برنامه بسیار هم جالب رو لحظه های گوارا رو بعضی نفر در کاری دهات است نو باسه کدام کار است کاری خود رو یک سو میگذاشت به خاطر اینه که فرصت رو از دست ندهد و اومد تماشا کند بله سوال من چنین است برای چی خودی حاضر همین گونه گروه‌های حجبی پیدا نمیشوند خب شما بسیار یک سوال عجیب دادید برای همین ظرف در کار برای جواب دادن این سوال انا همین ظرف من همین ظرف در کار برای که من میخواستم پیاز سرخ تازه کردن من به این سوال شما جواب میگم دیگه در اون حالت اگر شما همین سوال کمتر دیرتر میدادید برای چی گویه تمام نه من پیاز تازه دارم اشکام من گذشته پیاز ریزه کرده بودم برای دورتر استفاده برای دورتر ریزم نه پیاز سرخ من باعث اشک ریختن نمیشود لیکن اگر چشمان آدم مقصد از پوست پیاز اگر روشن میشود این مخصوصا با نوری چشم فایده داره اون نفرانی که نوری چشمانشون کم است و این سوال شما که من شما تا جایی که شما گفتید که برای چه گروه پیدا نمیشوند و امروز در زندگی هر یک چیز قانون خود رو دارد چارچوبه خود رو دارد حتی باور کنید من خود حس کردم که امروز شما همین سوال میتید برای که بسیاری امروز در کوچه در هر جایی که مرا میبینن میپرسند همچون مثلا متخصص همین ساحه میپرسند که برای چی این نیست برای چی نمایش نیست برای چی گروه های دیگری خیلی یا گروه پیدا نمیشود هر یک یعنی چی دارد دوری خود دارد هر یک چی وقت و دور خود دارد و امروزه کاسته شدن این مثلا گروه های حجبی باعث اون است که یعنی همون چارچوبه که استانیسلاوسکی برای تئاتر دنیا و پیشروی تئاتر تاجیک تا دورهای صاحب استقلالی هست یعنی جوانای ما امروز مثلا بسیارش براستی شاید مایل نداشته باشند شما گفتید که آشپزی ماهر هستیم و این چیز در واقع اثبات شد از این بخواسته آمدن که در خانه بسیار با آشپزی وادار شده است باوری دارن اومدن در خانه باوری دارن که من از اوداش در خانه میبرم شما خیلی گپ این باوری از با فکر من چه که همین شما سوال میتید یک کلکل فشار بلند نشود که گوشت گوسفند میمونه قطعی روغنش انا بیشتر چه مدام میکنید در خانه
вақте ки ба шумо бовар мекунанд? ман агар намоишҳои пешина дида бошед, як дар шабакаи тоҷикистон даъват карда буданд, дар ҳатто ҳолати хеле кӯтоҳ ман хӯрок тайёр кардам. ман тамоми хӯрокро тайёр мекардам. сабабаш чӣ гӯяд? сабабаш ин ки дар оила ман фарзанди калонӣ ва мо 4 писар будем, баъд 2 духтар таваллуд шуд ва баробари модар шабу рӯз, яъне модари азизи меҳрибони мо, баробарашон яъне кор мекардам, хӯрок тайёр мекардам, яъне сару либос мешуштам ва ғайра ва ғайра ва тамоми хӯрокро қариб омӯхтам. беҳтарин шӯрбо метавонам, беҳтарин масалан хӯроки миллӣ метавонам. агар тамоми коре ки дар дунё метавонӣ ӯро такрор накардӣ, ин кор меравад, фаромӯш мешавад. ина фаҳмида гиред. хоб ман хоҳиш мекунам равғана як чида гиред ки шумо оҳиста оҳиста саволҳои вазбини баъда гузашта истодаед. метавонад ки намоиш дар ҳамин хӯрок тайёр нашуда ба охир асар шудам намоиш дар кор не ана хоб равған инҷо меистад ва медонед чӣ мешавад ин ҳолада кадом латифа ба хотир омад кадом саҳна мо як саҳна пешниҳод карда будем ба хотири ҳамаи тамошобин аст, ин беҳтарин аст. мо сароянда ҳастем, гурӯҳи сароянда моро ба туй даъват карданд ва мо меравем роҳда, яъне автомашина дер мекунад, навозананда дер мекунад, он дер мекунад, дер мерем туйхона ва вақте ки наздик мешавем мебинем ки дасти соҳиби ҳамон туйда устод холмуро Сидиқ Боздор як корди калон рафта омада истодааст, айдур мошина ман мекунем ҳама ҷода хурди хона ку охи баъд Насрин Нуриф мега ки равканифам дер кардем ба фикрим тамом ин соҳиби туи аввол шавӣ ба ман тарса мебинем ассалому алайкум мебахшӣ ака туё муборак шава, мега муборак шава, ман мегӯям мебахшем, ман мега шумо ки шумо ки мегӯям ака мебахшем, мо ҳамин ваем ҳофизои ҳамин туй, мега дирое ҳоли ошпаз наомадаем. барои агар хеле савол додан гиред, ошпаз меравад, наомадаем майлу меравад. камтар равғона метаспонем. хулас ана ку пиёза дидед, ман ин пиёзаро мондам. дидед? яъне қисман реза кардам, яъне қисми дигараш инҷо ман мондам барои вай. хоб ана кун ҳолати хоб яъне чӣ ана ҳозир гӯшта мебинем, яъне дар ҷои гӯшти масалан гов, гӯспанд, мурғ дар инҷо, ҳатто бе ягон гӯшт, ин хӯрока бе ягон гӯштам омода карда мешавад, лозим нест. танҳо аз ҳамун яъне растаниҳо аз ҳамун ваё тайёр карда мешавад ки дар ҷумҳурии худамон ҳаст. ин ягон ҷои чашмбандӣ нест. ҳатто дар ҳолати масалан донагӣ ҳам истифода бурда мешавад ба шарти ки пешакӣ ҷӯшонда омода бошад. яъне хушбахтӣ ин аст ки инҷо аз ҳама калория беҳтарина капуст дорад. то омода шудани масалан яъне гӯшт мо метавонем ки кадуро якта фақат эҳтиёт шавем, якта ки нашиканад, майда нашавад ки ошпаз метавонад ки хафа шавад. фаҳмидед? мега роҳи зиндагӣ зипирони рӯзгор биомӯз ки оби лой дар айёми хазон соф мегардад. фаҳмидид? ин гуна агар рафтан гирад, ман фикр мекунам манам дар оянда мисли шумо мешавам, бисёр як ошпази моҳир мешавам, чуне ки имрӯз шумо бисёр як бо як маҳорати баланд имрӯз омода кардед, мо метавонем қайд кунем. мебахшед ҷӯстед дар ҳайрат фаҳмидам ина сарҳад ҳамаи чӣ илова шудан, пиёзи сурх, бале қаламфури булғорӣ, кабудиҳо, гӯшт, равғани растани, равғани растанӣ. хоб имрӯз як хӯроке омода шудааст, ман фикр мекунам бинандаам то кунун дар ҳайрат аст, он тӯли он лаҳзот дар ҳамроҳӣ кардам. ҳозир ҳайрати нава бинед. баъд аз оне ки обпаз шудам чӣ шуд ҳайрат? ана баъд ин ҳайрат ғайрат дар кора. ғайрат ҳамин ки ҳозир хоб табақро дар мобайн мемонем. лаҳзае омадааст ки ман фикр мекунам ҷои аз ҳама ҷои асосияш ҳамин аст. бале. хоб чӣ кор мекунем? мо акнун яъне картошкое ки ҷӯшонда будем, бале обпаз карда будем. хоб ино ҷобаҷо мекунем. ва ин хӯрок ба пуррагӣ парҳезӣ шуда истодааст имрӯз ҳамин аст. бале ба шарте ки дар охир хӯранда кам шавад, бисёр парҳезӣ мешавад ва ин меъдада фоида дорад. беҳтарин. бале монанди ҳамун латифаҳои дар аввал гуфтем, монанди ҳамун нашавад, бале шуд хуни ҷигар нашавад, шуд тамом. хоб беҳтар
خب بعد این یعنی ما جابجا کردن کارتوشکا ایلووا میکنیم کدو. کدو نیز آبپز شده است. بله. ما باید برای بیننده یادآور شویم که اون نفراتی که اکنون با برنامه ما پیوست شدن فهمن که ما چی آماده کرده ایم. میتوان که انتظار تکرار برنامه شوند چون که از اول برنامه تا حاضر همین دادر عزیز ما را سوال داده است شما چی میپذیرید شما چی میپذیرید. لیکن تا خودی حاضر نامی خوراک معلوم نبود. نیست. و نخواهد شد اگر هم رفتن گیرد. حتما بیننده با فکر نام گذارد برای خوراک. بله. لیکن عجیب است که من فکر میکنم خوراکی با لذت میآید. خب هم کارتوشکا آبپز بود و هم کدو آبپز شده ما در این طبق گذاشتیم. خب بله. این دیگه لازم میشود؟ نه ما بلغاری جا میکنیم وقتی که ما مثلا در خارج تماشا میکنیم که اونها بسیار با ذوقی کلان خوراک آماده میکنن و آدم حیران میمونه با محبت و اینجا سیر پیازی که این مثلا خیلی که گفتیم در طول 40 روز زیاد در نمک سیر پیاز هم نیست ما آبپز کردیم. بله بله. هم اینجا که هست هم آبپز است و چیزایی که شما خرید کردید در واقع این خوراکی پرهیزی است. پرهیزی. انا اکنون از سببی که مثلا ما اینجا نان خوش کرده داریم این در تمام حالت خواهی نخواهی تو خوراکی ما که مثلا تا جای میبینیم انا این وای میشه من کم میگذارم. خب اینک لحظه اساسی خوراکی امروزه خوراک از این برنامه پیشکش شما و با فکرم اکنون بسیاری هم میآموزند شاید این خوراک تیار نکرده باشند مراتب اول هستند بسیاری مراتب اول خوراکی ما آماده شد. خب و اکنون چون که ببینیم خب همه اینجا جا به جا است قلمفور موافق خواهش از دو طرف خبودی ها بهترینشی برای ما خوشبو کننده بازی میشود. نشونیدم نگوید ندیدم نگوید نچشیدم نگوید. نچشیدم خودی از ما بها میدیم و یک خوراکی بسیار هم خوبم آماده شد. بله. و شاید آن نفرانی که لحظه ما رو همراهی کردن همراهی ما آماده کردن این گونه خوراک رو خودی حاضر لحظه فرا رسیده است که ما چشیده میبینیم و بها میدیم با هنری آشپزی جمشید حلیم. لحظه فرا رسیده است که ما خودی حاضر بها میدیم با هنری جمشید حلیم و میبینیم که چگونه خوراک آماده کرده است. همین گونه؟ بله بله. و در ما انایی است که پیش از آنی که خوراک شروع کنن با یکدیگر چای میدیم ما برای شما یک نماد اول چای گیرین. دادر عزیز ببخشید رحمت میگه که چای هر روز در خانه هست جای رفتی اول چیز قیمتش خوردن در کار برای ما خوراک میکشم. بهترین خواهش میکنم این است خوراکی جمشید حلیم که مدتی این لحظه آماده کرد. بله. و با باوری گفتم میتونم که در واقع خوراکی با لذت است. برامد میبینین؟ حاضر میچشیم میفهمیم. اینا علف شگیری علف شد. و ما گوشت بگیرم. شما علف بگیرید و بسیار ویتامین زیاد دارد و اون یا جور رسیدگی گفتم کلات فضا. اون کوتاه میکنه. بسیار یک خوراکی با لذت دوستان عزیز و از شروع از همین آماده کردن همین خوراک معلوم بود که بسیار خوراکی با لذت میآید و مخصوصا ما باید چیز قید کنیم. در واقع امروز مشاهده شد که همه اون چیزی که محصولاتی که در این خوراک است همه این آبپز بود. بله. و در واقع گفتن ممکن است که بسیار یک خوراکی پرهیزی بود. همین گونه؟ بله. از اول نمایش یک سوال بود که این خوراک شما چی نام داره؟ چی نام داره؟ و تا اون نام نگذاشتیم. برای چی؟ و من میخوام که به حواله تمام تماشابینای عزیز که از این شبکه یعنی ما رو تماشا میکنن این برنامه رو تماشا میکنن نام این خوراک گذاشتن به شما حواله میکنیم. یعنی هر چیزی شما نام گذارید همون نام قبول است چون که در همه حالت فصل سال ما میتونیم خوراک یعنی عوض کنیم با محصولاتش چون که در اول ما گفتیم و خوشبختی این است که این برنامه آغاز خوب داشت و خیلی هنرمندای دیگر را با واسطه برنامه شما امروز تماشابینان ما از یعنی تلویزیون شهنواز تماشا میکنن. بهترین اکنون خودی حاضر من میفهمم که تو چقدر خاطره جمشید حلیم قوی است. چگونه از بخش ما من برای شما بسیار بخش آسان ما برای شما رسم نشان میدیم از همون صحنه‌ای که تقریبا یک 10 سال 12 سال پیش اشتراک کرده. شما گویید که این کدام صحنه بود و چگونه صورت میگیرید؟
ҷавобаш чанд сомон туфа туфа дар анҷоми барнома аст. педа хотира нақс кор мекунада. Шурӯъ мекунем? Шурӯъ мекунем. Хуб, саволи якум. Ин кадом саҳна аст? хоб даврае ки масалан чанд сол пеш мо ин саҳнаро пешкаш карда будем ибрагим был здесь и исчез. яъни русиро ман намедонам. Беҳтарин. Ташаккур. Хуб, идома медиҳем. хоб Ин кадом саҳна аст? оҳо ин саҳнаи зангирӣ мехоҳанд маро зан кунанд, модар шавҳар надорад, ҳамин хел ҳаст. ман ҳам хел ҷавоб медиҳам ки туфа калонтар шавад. ишқ сини солро намепарастад. ишқ сини солро намепарастад. Идома медиҳем. хоб Ин кадом саҳна аст? хоб ин саҳнаи ҳамсояҳо. як меҳмон мебиёд, меҳмон мега кара аст, мега ҳамсоям карай. Ба ин ду нафар бисёр баланд гап мезананд, чуне ки имрӯз дар бораи меҳмондорӣ мо чанд латифа гуфтем. ин ҳамун саҳна аст. хоб Идома медиҳем ана ин саҳна? ин саҳнае ки масалан имрӯз барои саломатии миллати тоҷик хушбахтона тамоми масалан тамрин кардани барои тамрин ҷавоно ин ҷавоно бахшида шудааст ки ду рӯз машқ мекунад шоқили пресси. бале ва дар охир бисёр як ҷавоби хуб меояд аз ҷониби хомурод ба шумо. Ин саҳна? хоб саломат бошед. тақрибан 10 сол пеш. бале ин саҳна бисёр як саҳнаи беҳтарин аст. вақте ки масалан сари дастхон мешинанд ин хӯрока биёранд, не ҳоло не ин зиёда аст, 15 сол зиёда аст. 15 сол зиёда аст. мурға мебиёранд, Мурға меоранд. саҳни мурғ. ва дар охир мурға меоранд ки мурғ зинда аст. мурға мо гӯш набуда. беҳтарин идома медиҳем. тақрибан 12 сол пеш буда? зиёда аст. зиёда. хуб, ана ин саҳна бисёр дар ҳамун даврҳо машҳур буд. саломат бошед. беҳтарин бовар кунед, мо барои ин саҳна қариб 1 сол вай кардем. интизорӣ кашидем ки то ки ҳамхел ҷои муносиб биёрем, шахсе пайдо шавад, дастгирӣ кунад. ин саҳна чӯпонӣ аст. вақте ки гов масалан ҷар мешавад, мебиёяд, фикр мекунад, ва мебиёд соҳиби гов мега усто чӣ боз мекард, калаша гирифт. ва худам я ҳафта трактори бурда партоям. беҳтарин саҳна буд. ман фикр мекунам ҳар як саҳнае ки имрӯз мо дар ин ҷо нишон дестем, дар ҳамун давру замон бисёр саҳнаҳои маъруф буданд. ташаккур. бинандаҳое ки моро ҳамроҳӣ кардан, лаззат бурдан Саломат. аз шӯхиҳои шумо, аз суханҳои шумо. бисёр як барномаи ҷолиб буд ва вақте ки дар воқеъ мо суҳбат мекунем бо ҳаҷмнигорони касбӣ, нафароне ки агар соатҳо тамошо кунанд, ман фикр мекунам бо лаззат бо шаб то охири барнома тамошо мекунанд. ман ташаккур мекунам барои бисёр як омода кардаи бисёр як хӯроки бо лаззат ва барои бисёр як суҳбати ширин, суҳбати гарм, суҳбати ҷолиб. ин суҳбати мо барномаи мо монанд ҳамин хӯрок шуд. ҳама чӣ омехта, ҳама чӣ опас, ҳама чӣ парҳезӣ, чун хандаам доруст инсонро табобат мекунад. ман ташаккур мекунам. саломат бошед. ва барои ҳар як меҳмоне ки албатта дар барнома иштирок мекунад, мо тӯҳфа дорем аз ҷониби ширкати қаннодии шоколаде ки албатта сарпарасти доимии ин барнома аст, расми шумо аст ва шумо дар охири савол ва ҳама савол ҷавоби дуруст пешниҳод кардед. ин кадом саҳна аст? мараман ин тӯҳфа аз шумо аст. медонед кадом саҳна мешавад ин? ман барои хотире ки хотира монад ин ширинии торта намехӯрам, мебарам мемонам қоқ мешавад, бар рӯзи зодрӯзанда мегӯям торти қоқдорӣ. мо ба шумо ташаккур мегӯем барои бисёр як суҳбати ҷолиб ва умед бар он мебандем ки бозам дар оянда бо саҳнаҳои худ, бо ҳунари худ дар воқеъ хотири ҳар як мардуми тоҷикистонро мисли ҳамеша шод мегардонем. барои иштироки имрӯза ман махсус барои шумо медорӣ мекунам. саломат бошед. дӯстони азиз, чигуне ки худи шумо шоҳид будед, суҳбате доштем бо яке аз ҳаҷмнигорони маъруфи кишвар ҷамшеди ҳалим ва бисёр як суҳбати ҷолибе доштем. бо мо бошед, ҳафтаи баъдӣ ҳамин вақту ҳамин соат во мехӯрем. то дидори баъдӣ, хайр.